Iyi ni F1 Rwanda, tukaba rero tubasuhuje nyuma y'igihe kirekire, ari nako tubasaba n'imbabazi tubabwira tuti kabisa we are sorry and we are apologizing kubwo gutinda kubagezaho update za Hungarian Grand Prix. Duherukana nyine tubaha results zo mu Bwongereza, Silverstone Circuit, aho Lewis Hamilton yari yayitwaye. Weekend ishize rero bari bageze muri Hungary mu mujyi bita Budapest. Aho ngaho ni muri Hungary niho hari habereye Grand Prix, niho F1 yari igeze. Hanyuma rero ubwo yahageraga abantu bose bari batangiye kuvuga bati urabona mu Bwongereza Lewis Hamilton yagize gutya ayikuramo. Aho ayikuramo Max Verstappen ari uwa kabiri, mu gihe Max mbere yo mu Bwongereza ntabwo twabyibagirwa, mbere yo mu Bwongereza bari bavuye muri Austria. George Russell ukina muri Mercedes na Lewis Hamilton niwe wari wayitwaye. Icyo gihe yitwara Max ari uwa kane, ndatekereza niba atari uwa gatanu. Icyo gihe baravuga bati ibi bintu ntabwo bishoboka, Max Verstappen kuba yamara Grand Prix eshatu nta n'imwe atwayemo, ariwe muntu ufatwa nk'ufite imodoka nziza kurusha abandi bose, ndetse no mu bahanga akaba afatwa nk'aho ariwe muhanga ubu ngubu ugezweho, ariwe musitari ugezweho. Ati ibi bintu ahantu muri Hungary agiye gukora akantu. Ariko abantu bakongera bakitsa ku modoka ya McLaren irimo umwana bita Lando Norris w'umwongereza, nawe wagaragaje ko muri uyu mwaka atyaye, niyo muntu uri urarwana na Max cyane. Bakavuga bati uyu mwana nawe dore ko no mu manota arimo arasatira, bati uyu nguyu nawe ashobora kugira ikintu akora. Turamanutse nyine muri Hungary, excitement zose arizo twuzuye, gusa tuvuga tuti reka turebe ibyo ari byo. Rero ubwo ngubwo twabanje gutega amaso n'amatwi byose. Qualifying zabaga kuwa gatandatu kuko nizo zagombaga kuduha ishusho y'ukuntu resi iri buze kugenda ku cyumweru. Kuwa gatandatu dore ni uko nguko qualifying yasize grid igomba kuza kuba imeze, kuko Lando Norris wa McLaren na mugenzi we Piastri bo bahise biharira imyanya y'imbere. Iyi ngiyi rimwe na kabiri bazita front row muri F1. ni ukuvuga ngo Lando Norris na Piastri no bari bihariye umurongo w'imbere. Hanyuma inyuma haza Verstappen, niwe waje bagwa mu ntege, ndetse na Carlos Sainz. Abantu batangira kuvuga ati Ferrari nayo ishobora kubigarutse, ko Carlos Sainz twese tumubona aho hafi hijombamo Lewis Hamilton, ariko nyuma ya Lewis Hamilton ahita haza Charles Leclerc wa Ferrari. ni ukubundi izo modoka uko uzibona ari eshatu, McLaren, Red Bull, Ferrari na Mercedes nizo zihari. Impamvu utari kubona Mercedes yindi ya George Russell we yagize ibibazo, qualifying ye ntiyayirangiza. Hanyuma impamvu utari kubona iyindi Red Bull yitwarwa na Sergio Perez umugenzi wa Max, uriya we ni umuswa, ntabwo hano yahagera. Hanyuma ubwo izo esheshatu za mbere abo barimo ntibatunguranye. Igitunguranye ni uko wenda Max ari ku mwanya wa gatatu yakagombye kuba ari imbere y'abandi bose, ariko bakavuga bati ari buze gukora akantu gupangura bari abana babiri. ni ibintu byoroshye cyane. Hagati aho ngaho ariko kuri iyo grid ku mwanya wa karindwi urabona ko hariho Fernando Alonso umwespanyol utwara Aston Martin. Ku mwanya wa munani hari Lance Stroll, uyu ni umunyakanada utwara imodoka ya papa wiwe ya Aston Martin, mu gihe Ricciardo Daniel atwara RB yari kuza ahagaze ku mwanya wa 9. Tsunoda umuyapani utwarira RB y'abataliyani. iyi RB ni y'abataliyani na Academy ka Red Bull. uyu Tsunoda ari kuza ari ku mwanya wa 10. nuko ngo grid ari kuza kubimeze, aba ari imyanya 20, ariko 10 nyuma ni imfube, ntago tujya tuyivuga. Hanyuma rero ubwo ngubwo nuko nguko bagombaga gutangira ku cyumweru bahagaze mu muhanda. Ku cyumweru rero yari kuba isa gutangira ku isaha y'isa 9 zuzuye, nibwo lights zari kuba zitaninga out. Rero amatara 5 rwose y'umutuku nibwo ari kuba acana bagenda. Ntahandi rero abakunzi ba F1 twayirebeye, ntahandi ni muri Kigali Arena, niho abakunzi ba F1 turazirebera aka kanya. Race rero yaje gutangira, biza kurangira itwawe n'aka kana k'akanya Australia bita Oscar Piastri ku myaka 23. Navuga ngo uyu mwana nubwo tutavango yarabikoreye cyane ko byabaye ngombwa yuko Norris Lando amuha umwanya wa mbere, ariko uyu mwana Oscar Piastri
aza kuba abona Grand Prix ye ya mbere. Ibintu byari ibyishimo, ariko rero reka tujye muri detaye. Yaje kuba yitwara Lando Norris ibero wa kabiri, Lewis Hamilton wari watangiye ari ku mwanya wa gatanu yaje gupangura Max Verstappen na Carlos Sainz yizera ku mwanya wa gatatu. Charles Leclerc wari watangiye ari ku mwanya wa gatandatu nawe apangura abo bombi Max Verstappen na Carlos Sainz aza ari ku mwanya wa kane. Max Verstappen wari watangiye ku mwanya wa gatatu, Lewis Hamilton yaje kumucaho yibera uwa gatanu. Carlos Sainz wari watangiye ari uwa gatanu yisubira inyuma ho gakeya uwa gatandatu. Sergio Perez wakoze akazi kanini kuva ku mwanya wa 12 yisanga ku mwanya wa karindwi. George Russell uyu mwongezi utwara imodoka imwe na Lewis Hamilton yari yatangiye ku mwanya wa 17, arahatana umwana kabisa yakoze bwabaga yibona ku mwanya wa 8. bivuze ko hano yese abona amanota 2, bamwongeraho inota rimwe ry'icyo bita fastest lap, yuko ari wakoze lap, wagize lap yo mu bihe bitoya kurusha abandi muri lap 70 zose bakoraga. Yuki Tsunoda wari watangiye ari uwa 10 yibona ku mwanya wa 9. Lance Stroll yari yatangiye ari ku mwanya wa 9 aza gusoza ari ku mwanya wa 10, mu gihe Fernando Alonso wari watangiye ku mwanya wa 8 we yisanze inyuma ya top 10. Top 10 nta manota babona, niyo mpamvu ntajya mbavugaho. Hanyuma rero muri irushanwa ikintu cyaranzemo amahane menshi cyane ya Max Verstappen, nk'uko abantu basanzwe babizi iyo yatsinzwe aba ari amahane gusa. Sirikwi yose yayimaze arimo aratuka abenjeniyeri be, nyuma y'aho bamugiriye inama wenda ikeshwa niko twabivuga, kuko buri kipe bifite strategy iri bukoreshe. Bati turahera ku mapine y'umuhondo, umuhondo ni medium, wenda tuza gukurikizaho ari hard, cyangwa se turatangira twambaye amapine ari soft, tuza guhindura dushyiramo imihondo, gutyo bitewe n'umuhanda. Rero ababikoze neza, abakoze strategy ya nyayo, bituma imodoka ibasha kuba yihuta kandi ikagenda amarapu menshi iri ku rwego rwo hejuru. Rero ngo bo abantu muri Red Bull ngo bamuhaye strategy mbi, biza kumuvira yuko Lewis Hamilton amuciyeho. Ariko ikintu tutakwemera, Max Verstappen yabonye amahirwe yo guca kuri Lewis Hamilton inshuro ebyiri, kuko imodoka ye yirukankaga yihutaga kurusha Lewis Hamilton. Inshuro ya mbere yagiye kumudepasa, Hamilton aramudefanda biramunanira. Inshuro ya kabiri agiye kumudepasa, amudepasa nabi, bimuviramo yuko Hamilton yamugonze, ariko bitewe n'amakosa ya Max Verstappen kimugonga. Rero nibwo yaje kwisanga aho inyuma mu myanya ya 5, atuka abantu bose bo mu igaraje guhera ku muyobozi we, biba ibibazo. Hanyuma ahantu nk'uko ubona uyu Piastri abaye wa mbere, ubundi akagombye ko yarabaye wa kabiri, kuko Lando Norris niwe watangiye ari imbere, gusa Piastri aza kumucaho, amarapu menshi yamuciyeho. Norris nawe aza kumuca, ariko yamucaho bitewe na Piastri nawe yagendeye kuri strategy z'ikipe ye ntabwo zamuhiriye, aza kwisanga ku mwanya wa 2. Biba ngombwa yuko bahamagara Lando Norris, baramwingiga ati uyu mwana ko yari yakoze wamubabariye nawe akumva ukuntu win ya Grand Prix imera. Norris mu bupfura bwinshi, burya abongereza bakunze kuba imfura, kuko nubwo ubona uyu mwana Lando Norris nawe ntugire ngo afite ama Grand Prix menshi, yabo bisabaga Lewis Hamilton ufite Grand Prix 104 yari kubyumva. Ariko Lando Norris nawe amaje gutwara kamwe konyine nako yabonye muri iyi sezo, nukuvuga ngo nawe aracyafite umurumba waza, ariko yaravuze ati ubwo nta kundi. Asa nk'ugenda gake, mugenzi we amucaho, amuha umwanya wa mbere, cyane cyane ko barimo barakora n'amanota y'ikipe. Gusa bitabujije yuko Lando Norris ari mu bantu bafite amahirwe yuko bashobora gucalenjinga Max Verstappen bakaba banamukuraho na World Championship. Ariko ibyo byose ni ibintu tuba dutegereje turebesha amaso. Nyuma yaho rero akandi kantu twavuga, nyuma ya race Max Verstappen arimo aratukana abanyamakuru batariko, nubwo utukana ugaragaza ikinyabupfura kibi, wowe ufite ikibazo cyo kutajya uryama nimugoroba uri kuri za game video zo gutwara mu modoka, aho kugira ngo uryame kare nk'abandi ugera saa 9 z'ijoro ukiri mu bintu by'amagame.
bitewe n'uko wasuzuguye abandi bashoferi, wowe bigera nijoro ukiri ntujya uryama. nguwo rero Lando Norris avuga ati I had to put myself on his shoes, nanjye nagombaga kwishyira mu mwanya we, nkumva mbese numvaga nawe uburyo ayikeneyemo. So far rero ubu aho bigeze, iyi resi ya 2024 season, abantu 7 mu maresi 13 nibo bamaze gutwara ama Grand Prix 13, uvanyemo Max Verstappen watwaye 7, buri umwe uri kubona hano wese agiye atwara imwe, Lewis Hamilton imwe, Norris imwe, Piastri, George Russell imwe, Charles Leclerc imwe na Carlos Sainz imwe. Amakipe 3 yonyine niyo amajije kwibonamo hano, ayandi biracyagoranye, binagoranye kurushaho kuko nta yindi kipe. Aston Martin niyo yari yagaragaje ko ishobora kuboneka aho hafi, ariko nyuma yaho izindi zarapugredinze yo isigara hasi. Hanyuma rero nyuma y'iriya Grand Prix ya Hungary byasigaye bimeze gutya. Ubu ngubu Max Verstappen aracyabayoboye, afite 265. Lando Norris umuri inyuma ari kurushwa amanota 76 yonyine. Aya ni amanota avamo, kuko aracyabura ntuza 10 zose. Charles Leclerc ukurikiraho afite 162, yakwitwara neza simbizi, ariko nawe biragoye. Carlos Sainz wa kane afite 158, Piastri 149, Lewis Hamilton yazamutse yadepashije Perez na George Russell, bose baciyeho, afite 125, Sergio Perez 128, George Russell 116 ku mwanya 8, Alonso ku mwanya 45, hanyuma Lance Stroll batwarana imodoka imwe akaba yifitiye 28. Ahantu rero murebera umukinnyi w'umuswa, abantu 2 batwara imodoka imwe ukabona arimo ekara y'amanota menshi, aba ari ikibazo. Rero nk'uyu Max Verstappen afite 165, uwo batwarana afite 128, bamwikubye inshuro zirenga 2. uhita ubona yuko Sergio Perez wa 7 ari umuswa. Nk'uyu Alonso Fernando na Lance Stroll, uyu Alonso urabona yuko arusha inshuro zirenga 2 Lance Stroll, kandi batwara imodoka imwe. uhita ubona yuko uyu nguyu nawe Lance Stroll ni umuswa. nanga nurebera abaswa. Nk'uyu George Russell na Lewis Hamilton urabona yuko birakyegeranye, nta n'amanota 9 arimo. uhita ubona ko George Russell atari umuswa. Carlos Sainz na Charles Leclerc urabona ko baregeranye, nta manota 8 arimo, aho nta kibazo. Piastri na Norris harimo kari yego k'amanota 40, ariko Piastri ni mushyashya, Lando Norris afitemo akantu k'ubukongo no kuba amazemo igihe. Hano Piastri wamubabarira cyane cyane yuko atajya aba no mu myanya y'inyuma. Nuko urwo rutonde rumeze, rushobora guhinduka anytime. Uyu Lewis Hamilton ashobora, kuko ari kurushwa amanota agera kuri 28, na Piastri yayapangurura. Atwaye Grand Prix Piastri ntaboneke muri iyo myanya yapangurura. Lando Norris amanota 76, bishobora kuzarangira resi 10 yayamazemo, agenda arusha Verstappen amanota 8 kuri buri resi. Byarangira ari kumurusha rwose amanota 4 nyuma ya Grand Prix ya nyuma. Bivuze ngo birashyushye, imodoka zose zabonetse, abashoferi bose bari muri forume. Belgium niho tugiye kujya muri weekend ku itariki 27. Belgium nayo azaba ari umuriro. Belgium Grand Prix ni umuriro. Ububiligi bufatanye n'Ubuholandi, ari ukuntu bameze nk'abantu baturanye b'abavandimwe cyane, nk'uko bavuga wenda u Rwanda n'u Burundi. Nuko ubu ngubu asigaye arimo umupaka abantu batakigenderana. Ubu ngubu mu Bubiligi ni nk'aho ari iwabo ha kabiri ha Max nubwo ari Umuholandi, ariko Abaholandi benshi bisanga mu Bubiligi cyane. Hanyuma rero ku makuru yanze y'ikibuga, uyu mujene abantu benshi baramuzi, bamwita Mattia Binotto. uyu nguyu yahoze ari team principal wa Ferrari, amaze imyaka 2 bamwirukanye, ariko Audi 2026 ndetse 2025 hazaba harimo ikipe bita Kiki Suba, n'ubu irimo ikunda kwambara ibintu by'icyatsi, abantu barayizi, ariko 2026 izaba yitwa Audi. Uyu rero guhera umwaka utaha azaba ari muri iyo kipe bita Suba,
anakomezanya nayo igihe izaba iri kwitwa Audi. Uyu nguyu azasimbura abagabo babiri b'abongereza bari barahaye akazi ariko karabananiye. Suba niyo kipe idafite inota na rimwe muri Formula 1, ifite abashoferi babiri habuze n'umwe utsinda mu inota na rimwe, kandi ifite abashoferi batarabaswa. Ifitemo uwo bita Valtteri Bottas, muramuzi muri Mercedes, ikagira na Zhou Guanyu, ni umushinwa nawe utari umuswa cyane, ariko abo bagabo bananiwe gukora imodoka nzima. Amakuru yo hanze y'umuhanda rero turayasoreza no kuri Max Verstappen. Abantu nyine nyuma ya hangari bari bataye kumubwira ati wowe urara amajoro uri kwikina amaje videwo, warabisuzuguye, wabonye yuko hari wagira ngo abantu bose urabarenze, none dore bakugarukanye. Baramubwira ati wowe ibintu byarahindutse ntiwabimenya, urakibere muri je videwo ze ngo ni kwa kundi watwara gusinziriye, none batajya gutwarana ama Grand Prix hafi baraza no kukwaka na World Championship. Ejo rero ku mugoroba nibwo yabasubije muri press conference, aravuga ati rero twumvikane mwa banyamakuru mwe, ndabiyamye subutu mwese, ndavuze ngo njyewe ndi World Champion imyaka 3, nzi icyo gukora n'icyo ntazi gukora, mumbabare cyane.